Braćo i sestre, svima želim srećan i blagosloven početak Božićnog posta. Važno je da znamo da post nije dijeta, da se smisao posta ne sastoji pre svega u uzdržanju od određene vrste hrane. Smisao i cilj posta jeste sticanje ljubavi, jeste sticanje onoga što nam je Hristos svojim rođenjem doneo, a to je mir. Mir sa Bogom, mir sa drugim ljudima, mir sa prirodom, sa tvorevinom Božjom i mir sa samim sobom. Da bismo to postigli, potrebno je da ulažemo telesne napore, ali potrebno je da kao temelj svakog našeg napora imamo molitvu, jer molitva nas dovodi pred lice Božje. Molitva je opštenje sa Bogom i stojeći pred licem Božjim u svetlosti njegovog prisustva mi u toku posta, ali i izvan posta imamo mogućnost da sagledamo sebe, da vidimo svoju dušu, da vidimo svoje nedostatke, svoje padove i svoje promašaje i da onda iz te najniže tačke svoga postojanja uputimo toplu molitvu Bogu, da On bude sa nama i da njegovom snagom i njegovom silom gradimo vrlinu u sebi, tako što ćemo sve ono što smo dobili kao potencijal i dar od Boga uz pomoć Božju razvijati kako bismo stvorili u sebi ono na što nas apostol Pavle podsjeća, meru rasta visine Hristove. I ovaj post neka bude blagosloven kao i svaki drugi post i neka Bog da da pored vežbanja svoje volje u lišavanju od određene vrste hrane, lišavamo sebe svake loše pomisli, svake loše reči, svake zle želje, kako bismo očistivši sebe od svega onoga što je u nama nedostojno Boga, što nas prlja, mogli da deblokiramo svaku vrstu prepreke u razvijanju vrline svakog dobra, milosrđa, praštanja, ljubavi i u postizanju mira kojim ćemo se pozdravljati na praznik rođenja Hristovog. Neka je srećan i blagosloven post.